Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Straight to the point. Tagan tapagtagad mga kaigalaan kay dako na to mahigalang kalipay ron buntaga. Kay si Presidente Bongbong Marcos o si Mayor Mike Rama nag-meeting ni sila. Niadtong Biyernes mo nang akong gi-message ni nga sultiin mi sa inyong gimitingan. So karon atong giset og interview si Mayor Mike unya atong tawagan sa telepono ingon nga Zoom pero karon ni agyod sung sibianan nitunga gyud mahigala in person gyud. Kay daghan tag atong kulukabaldihon ron no karbuntaga may gala. Mayor Mike, good morning nimo. May buntag Ropel, abogado, attorney. Mga may buntag sa tanang mga naminaw. Kini ni ang nindot ni mong damgo labot sa Singapore like Cebu. Dili ni akong damgo ato ni. Atong damgo, okay. Now, nagkita mo ni Presidente Bongbong Marcos in person, nag-meeting mo og matod pa nakakuha kag suportar niya. Unsa may mga kaayuhan nga imong dagikan sa Malacañang, Mayor Mike? Dili ra kana tinuod attorney Ropel. Pila ka adlaw ko dito. Investment begging. Akong ibisitahan jud mga ngalan ako nag billionaire dollar nga atong mga supporter ni adto pa for Cebu City's progress. And we presented the same nga among gipresentar sa dito sa opisina sa Malacañang. Dako ay kong pasalamat because I missed with the mayor's convergence dito sa Malacañang. Now, he gave me a chance to have, with my, I call it MWF, mayor's workforce, including my only one, and even with my son, Malo and MJ. So, video, pakita, it's a 6-minute video. Nga, makita gini mo ang klaro, then at the end of the day, when after presenting, ingon na yung presidente, Mike, this is ambitious. I told him, if you don't aim high, you keep on being low. Kung dili karon, kung dili kita, kinsaman. So, precisely, the discussion ensued, how do you deal with this? How do you deal with that? Then I brought him, I am in support sa imong SONA, because we already had it done with the bridge that I conceptualized. I'd like to repeat, the bridge that I conceptualized. And that was when I was at the RDC. And this is being under the joint venture ordinance that before pa Mayor Tamios Menia, and we were there to put that ordinance, and we took advantage of that. We tapped that ordinance. Wala may kinalag nida na. It was already an LGU with private corporation. So I shared with him, that is Manny Veles Pangilinan. And in fact, I told him I was with MVP. And again, make discussion ni MVP. There'll be a press con, ana. Sila na kalaki sa akong mayor's workforce dito. In all about, I think, 11 kabuok to ako ang ngayon to na akong investment blitzkrieg. Pero sa tinuoray, investment begging. Congratulations na Mayor Mike, kay ikaw may nahimong presidente sa Mayor's League. I will welcome them. In fact, they've been already around since Sunday. And we will be seeing each other sa Radisson Hotel. And I welcome all
my fellow mayors, component and highly urbanized, tomorrow until Thursday. Murag bita-bita ning imong influence karon kay gawas nga Cebu City, ikaw may mayor sa presidente sa Mayor's League. So murag dool-dool gyud dako-dako kag tingog dito ni hunghong nimong BBM sa Malacañang. Tibalo ka Panyero, unigingan lang na to weather lang gyud. Mao gyud, no? I stood for BBM. While the rest took a little time because there were other candidates. So I stood for him. And I stood for him. And now I am standing for BBM and Sara Duterte. So hopefully, with that kind of a conviction, steadfastness. Unsa may dagkong big ticket projects nga ato nakuha gikan sa Malacañang o gikan sa imong paglakaw dito sa Manila, Mayor Mike? Dili sa Malacañang. It's more on, we will have a what I call press con today. And I think you bring part of your people at City Hall. They are now organizing it si Sherwin Ibiuta, ato ang in charge sa PIO, and then with ABP nako, Executive Vice President. Okay. Private public corporation like man ang Singapore like. Si Colin Rosell. Tuwa dito. Di ko na ko i-enumerate din. Pero kining Baywalk nga himuon, Mayor Mike, unsa man okay na ready na That's actually the DPWH. Yeah, oo. But ang nakanindot aning Baywalk nga himuon mura tag Australia ba nga kana ang magtan-aw bitaw sa kanang sa Sydney ba? Kanang tulay bitaw Sydney. Di ba mo ni ang kuan nga maka-attract sa mga turista kay butangan tog Baywalk. Usa man pila ka kilometros ning Baywalk nga tong ibutang diya sa SRP. Sa tinuod magsugod pa na sa Radisson. Hantod na dito sa Inayawan. Okay. Mo nagabuhat kog executive order ana. And the one who will be more of a project director, man in action. Mia ang atong vice mayor. Okay. Kibalo na So ang Baywalk na to gikan sa Radisson padung sa Inayawan. We are going to discuss with DNR. Okay. With wala na nako mahunghong sa presidente. But we have to get the management, operation, maintenance, control over those DNR property. Okay. From CIP, whatever, kaning there is at bang, side by side, kita makanandaan, natanan diyang mga ginganlan na itong national agencies. Devolve naman taron, decentralized naman taron. Oo. 7160 local autonomy na takaron. So therefore, it may not be necessary that they all will be in huge building, but rather we are offering this time to put them all. But kining Baywalk nga himuon gikan sa nindot ni nga damgo gikan sa Radisson padung. Doon na may budget ni Mayor Mike, no? Pila to 9? Actually, if you're talking about budget diha, part na gihapon na tanan. When you talk about national program, even in Iloilo, Iloilo through Senator Franklin Drilon, during the mayorship sa Kongigala sa South America, si Jed Mabilog, they were able to secure an assistance from the national government in the tune of 134 billion. Now, this is one project kanang Esplanade of which ako nang gi-appeal si Senator Franklin Drilon, member sa Advisory Council. Nata Advisory Council sa ato ang private, public, corporate like. Naghana diya, including the Governor Gwen Garcia and all the rest. And we have also the... But kining Baywalk nga itong himuon, gikan sa Radisson padong sa kuan, kining ang Inayawan, national project ni? It should be a national project. Pero doon na budget na ni Mike? PPP. Oo. Kana na ato karong mega wide, no? PPP mana. We can do a lot. And I was telling the President, we will propagate, now that I am member and presidente sa League of Cities, kanang PPP, very important kay na. Nga kimitas sa siyudad sa Sugbo, namatay pang hinambog,
naka-PPP ta with that Airport. airport. Tulay. Dili sa Cebu City. Tulay. Ikaduha, naka-PPP man ta with Eben Robinson, kanarong North Star. No Star. Namatay PPP with Will Invest. That is a very important. And of course, PPP is the way to full devolution, the way to make self-kaning autonomy really alive. Kaya ang para nako god, ang bahandi na ara sa imong tugkaran. Ay sige hangad kay mahukaghuan tamad. Now you have to exert managingan na nako automatic and initiative EI na. So we have to be bold, and I've been telling the president I want to bring all the secretaries here, even in Cebu City, and I'm going to be pursuing that. Kung sa may commitment ni BBM ato nakuha, Mayor Mike. No, the fact alone that gitagaan ko appointment dito, that's for me a very important step. Recognizing our stand in supporting his administration, plus also recognizing how one Cebu Island with Governor Gwen Garcia and myself, Cebu City with the Tri-Cities, that he had given me that particular appointment. Okay. Number two, I will not stop anyhow, because the next step I will be doing with the President's approval, a President approval, is to bring all the secretaries in behalf of the city government, in behalf me as President of the League Cities of the Philippines, aron ma-discuss na to ang collaboration, cooperation, coordination. Kaya nahitabo god po na past several years, since 1992, na local government code provision diha, Panyero. Why project lagi nga moabot sa usa ka local government unit without the approval of the mayor and even approval of the Sangguniang Panglungsod. Kana landaan, nako lang kay nagtabang. Kay kada ahensya, ma-agriculture ka, ma-DNR, etc. Pilagoy ato ang budget karon. Mo coordinate kini ato mga congressman, congresswoman, Cute Del Mar, Congressman Ido Rama. I've been seeking for a sit-down discussion aron mag-abot ang among mga huna-huna. Asa sila musod sa Singapore Light City. May may kining Singapore Light nindot ka ini, masakto tos BBM nga very ambitious na ang huna-huna. Ang atong problema ini kining grabing traffic. Mao ni ang problema og ang Singapore wa man gyud okay mag-ila dito. Unsa na may mga plano nimo? Nag-istorya may Engineer Alan Alfon kining presidente sa CCLEX. Nakon sila plano nga kay dito sa Lapu-Lapu sulbad naman ug mahuman ng PPP sad nga kalsada. But ang ato des mambaling madayon ba tong ilang mga plano nga PPP sa diha? Dino rep appeal na sa ako ang concept. Okay. Adin lang nato tagsaon kay madugay niya tagkuman. Ang tibuok yun, kanang South District, di na mahimog magsigil kaghanga dito sa national. Kinahanglan sudlan yun na nimo. Mo na, ang national sad, magsinulog ra bata ini ka January, ang po yun ta, mo na gabuhat na mayroong wow ka bridges diha. Padong na sa SRP. With wow ka bridges, wow sad na kadan. So with that alone, it brings a very clear traffic movement within that area. Number two, we will be... Pero PPP ni, aron nga madali na ito pagsulbad? National na. National? National na. Ang ngay PPP, later na ng monorail, PPP na to na. Ikaduha, yung kag PPP, nasa tayo mga LRT subways, PPP na. You know, let's be ambitious. Na manggali PPP, I've been telling Michelle Lolier, bring, kisay, taga Cebu na kwarta billionaire, make a city under 20. Kung nanay city under 20, so to speak, moderisyo na sa Capitol at subos. Moderisyo na din sa DYHP, na kayo. You know, so may city under 20, yes. doon na silaom. Doon silaom.
Because I've mura been, ning South Korea, mura inana nga mga kuan. actually, I've been to China. Mm. And we were together with the late Fidel Ramos. Oh. Oh, good. Okay ra. Together with Fidel Ramos. And we were housed in a hotel. Nga inignaog ni mo, Panyero, you will see another facet. And it's a bustling under Morag City. And connecting, ang ato ka na sa ubos, connecting with all the buildings around, kung maabot pa gali, moabot pa dito sa City Hall, pero ang City Hall na to in the future, ato naman ibutang na to sa SRP. Kaya kanang area diha, together with the resident, padong inayawan, buhato naman nato nagmurag Smithsonian, it becomes a heritage area. Museum na. Kumpanya Maritima, Malacanang, City Hall, museum na. Then we will have our City Hall dito na sa SRP. Work out na, and hopefully DPWH will be a part of it. And Bo Marquez, ako ang kanang SRP SAR, is working on that matter. So PPP is the na answer. PPP is the answer to peace, progress, and prosperity. Okay. So nindot ni, no? At least doon ay mga proyekto nga at least masulbad na to ning problema sa traffic kay karon ibalik na ta mga sakyanan ibalik na o grabe na gyud ang traffic. So unsa may timeline ining pagbutang og sumpay gikan sa SRP kanang si Lex Guadalupe. Padong kuan kay nagistorya may Engineer Alfon tinuod man gyud nga doon na sila mga plano, no? Unsa may timeline ani Mayor aron nga ato ning ma-implement? Yesterday pa na. Ibalo baka when I was the mayor, ang Livable Cebu movement, the original alignment of CCLEX reaches and embrace the South District. We will restore that. And naman ta, I keep on being in touch with CCLEX. And I brought it even to MVP. So sila na MVP mo implement ani? Mani pagilinan? Obviously. And then another bridge, I also offered another bridge that will touch down Mango Avenue from Lapu-Lapu. Aron inigabot sa Mango Avenue, it can go two-way. Diretso south, padong sa Natalia Bacalso, De Rodriguez, Birama. O diretso right, dito sa sa Gururdo, padong Busay, diretso Balamban. If you look at the whole thing, Panyero, indeed it's ambitious, but possible. With the people like MVP, Hansi, you're talking about Robinson, Gukungwe, Ika-Opat, you're talking about Philinvest, number 5, you're talking about Andrew Tan, and you're talking about who else? Kini nga mong gipahinganlan, imo na nakita to sa ila, nagka-istorya mo. Ang usa na lang ay na isolated man, si Andrew Tan nga ako ng amigo. Abi ko each other. Pero sa MVP, nagka-istoryahay mo personal, commit siya. Si Henry C. ang iyang siblings, commit sad. Hansi. In fact, kaning huwat lang ta karong atong preskon para ma-wholesale tanan, unsay mga gipresentar na mo, yung discussion sa ato ang mayor's workforce, naman, when you talk about Jeron Castillo, fiscal management, and muna ako ang in charge sa pangguma, pagbuak o building. So kining kang MVP tagsa una to kang MVP commitment kining pagbutang og kalsada sumpay ni si Silex para masulbad itong traffic. Actually, ang kang Hansi unsa may iyang silang tanan kato ko na istorya. They are all supportive sa atong CCMC. Okay. Muna siya nga, but pictures has to be presented this morning. Manang swerte kaning imuhang meeting na itong duha. Pero pag tuag yun, haron makita yun ang tinabukan. Basta ang pinaka-importante yun, when I visit the President, and he gave us a chance to present Singapore Light. And then eventually he was perhaps stunned, and he said, Mike, this is ambitious. And then he said, how will you go about it? And go, Mr. President,
we already have a template on PPP. Number 2, Mr. President, just let your agencies, all of them, come down and I'll talk with them so that we will have a counterpart. Agriculture, etc., etc. They all have budget from the national government. Infrastructure, soft or whatnot. So hard or soft. Then we discuss it. We discuss with the congressman, north and south. What is the timeline of these ambitious projects, Mayor Mike? If I can have magic, 9 years has to be in 3 years. That is what I told the President. Mr. President, we would like to bring this whole ambitious thing in 3 years and bring 9 years to 3 years. And this will all not just ako mo'y matrabaho ra. Tanan, multisectoral. In fact, I will have a meeting with Archbishop Palma because I need a church. I need a church. Kaya kini ka Singapore like unang-una sa baro to kini traffic yun Mayor Mike. Mawala atong numero ng problema. Number 1, disiplina, traffic. Disiplina. Number 2, ang traffic, bring back the sidewalk. Number 3, reclaim or retake the setback. Number 4, open roads. I will open roads. That's precisely the reason why. We will break buildings if and when it had blocked the road. In fact, one of that, kana diha sa tuang Kamagayan. That's why we have to focus. Because ang building sa Barangay Hall, balhin naman ang Barangay Hall, kanang building is due for demolition. So that it will pave the way the road padong sa San Siangco. And that's why we have to deal also Teridapita sa San Siangco. So that's already an opening. Number 2, there are roads, si Jerry Guardo is totok anak yun. Opening of roads. Si Jerry Carillo, bring the 3-meter easement restored. O ginamla ko yung mga tao. Tapos bikas bahin bigla Mayor Mike, kanang sa SRP ba, na SM din ha, na ay, kuhan, pwede ba na mabutangan na itong traffic light? Kaya delikado man sa magkabanggaay ng mga You're talking about that's the intersection. Yeah. Upon reaching the SMC Side City, di ba, gi-close man ato na din ha, padong, tapos karon gi-open man. Ako'y ga-open na. Okay, pwede, sa may plano, butangan na itong traffic light? Number 1, kung madali, traffic light. Nani runabout na diha. Mao ba? Kitrabaho na ang runabout. And then even Hans, I was telling them from the SM, suggested by DPWH, kanang inyong cube, ibutang na sa runabout. Karon nindot kayo ng runabout. Kanang cube sa SM? Niya, butangan ni mo na, isultihan ako siya, butangin nagmurag og kanang kalibutan. Ini kabuntag, makita silhouette, duha, kalibutan. Ini kagabi, magsiga-siga, kalibutan o cube. So kanang cube sa SM, ibutang sa tunga? Mao na akong gisulti. Kayo, mas malibong SM, ba niya, ibutang sa tunga niya, sa una, gipasibog mo dito. Sagdi lang, kaya dili mo na ako mayor during that time. Ako may mayoron, ato ginatagag recognition. Okay. Because kanang area diya sa ato akaron sa SRP, na diyang SM, na diyang Ayala, na diya ang Gokongwe, na diya ang PhilInvest. I would even want to open it. So I was talking to Bo, look at the whole thing because I would like to have a PPP na sad of about 10 hectares of our property and cut it and then open it for a joint venture so that ang atong mismong mga investor dinhi sa Syudad Sugbo maka-appeal sa SRP. So kanang ibutang nga cube sa SRP kay mura na sa puwente. Murag puwente na. Kanos aman na to implement? Kaya payawan mo ko sa magbangga na din. Dili, kagool because aron di magbangga din lato paagian dili. Kana paagian kay puduha na kabuka kong gibuhat. Pablihan ako sa El Corso o gipablihan ako tungod. Sa El Corso. Mahal na kayo ang gasolina tuon baka tumoy talisay patuyukon pagkatoy-toy. So muna I am very sensitive on that direction. Now atong buhatan usari buhaton to ana 20 ako na magisultian sila 24/7 na agoy sitom dia. I talk to Chairman Coco Olganza and ato ang
executive director. So duha ka bukat murag puwente himuon kana sa SM o kato dito sa El Curso. Dili kanila sa unahon to. Sa SM dapit. Usa lang sa. Usa lang sa. Hinahinay lang para. Kay kuriwan ko ba? Gi-open man ni din eh. No, ang runabout ko ana. Mo reclaim man ka ana. Correct. Apil na sa kaning project sa DPWH. Okay. And I had a very good talk with a good man, Secretary Manny Bunuan. And likewise, I was able to talk with DPWH management, June Gregorio, also a nice fellow. Nga, dili ta maghasmag din sa syudad. Huwag ito kaliputan. Manood ang mga building sa eskwelahan. Di guba ang grounds. Unsa man na, di na mao. Kaya ako gikan ko sa Basak Elementary School. Dako kay may ginganlan o grounds. I have a philosophy on that. Ang mga kapobre, mga inig-abot sa panahon, uli sa balay, ilang balay gamay kaayo. At least inig-eskwela, makaduwa sila dito. At least doon na tayo ka area. Baka dua-dua. Pero may kining kada adlaw ba kulba kayo ang madisgrasya ng SRP. So kanang SM imong giablihan ron. Unsa may timeline ana nga masugda na nga mahimong puwente, murag puwente ang style. Very soon. Very soon. Na naman naapil naman na sa I think they are already doing the expansion diha. Okay. Haron mo dako ang lugar. Okay. Inigdako na sa lugar. Muna na siya mahimo na siyang kinsa may implement ang SM may mabutang or no, gobyerno? DPWH. It's not SM. Okay. DPWH. Ito ilang cube mo ibutang sa tunga? Tunga. It will be an attraction. Okay. Butangan og kalibutan sa sud. Kaya gawas inigagabi magpuli-puli cube. Kalibutan. Sige, aron niya kon kay kulba mas na traffic. Kulba. I will again call Kuko Gansa and Paul Gotcho. Pasig naminaw sila karon. Nga number 1, pwede raman ani mo butangan if wala manggali may connection. Then butang ka diha og baterya, butang kag lingko diha. Mura nagginganlan og kanabang man intervention nga dili kay pwede na kaya kayo. Konsultihan sila. Karon, aratas baha. Perting problema na to ni baha. Nato milabay ko forbida Ginoo ko. Napay bahay na kwan. So karon doon na yung mga structures gipang demolish na. Dapat. Okay. Istorya bitame sa when we were on our way to kaning Bigan. Diya may sa Ariplano. Wa mi laing gistoryahan. Jerry Carillo kaning PIO na ko nga si Rosel Fuliusos. Rosel Fuliusos kuno siya nga. Kailan mo no? Kanya ikatulo matay na diskubrihan ako na si Rosel Fuliusos masteral doctorate. I mean, abot pa kada din ninyo dito. But anyway, reporter. Kasi reporter kayo ninyo. And anyway, and then with Harold Alcontin and my PA si kaning GR Bornia. Memoryado ng platform. Akong platform memoryado na. Now, among discussion dito, Jerry, kipangutan naman ko Jerry. Mayor, where are we going to do all this? Jerry, dugay na ta kitang duha. I was the vice mayor, you were a councilor. Tamios Minya was the mayor. We were already about to address 10,000 pa to ang mga singana kaning termiterismen. Bold kami anang dapita, wag na problema. We will have Jerry, you multiply. Pa-multiply na ko. Number 2, Jerry Guardo. Ako nang isultihan si Jerry Guardo. Multiply yourself because we will have to break. That's why I'm asking former, ako nag-appeal na DNR Secretary Light. Wailain, Secretary Roy Simato. To come down and lead. Ariyara ko na sa peace and order, we have Chief PNP, the bold Sinas. He will also be CMP Light, but will involve on order, safety, and mahisgot ta ng peace and order at sa lakbitan ni Mayor Mike kay katong iskalar nga 16-year-old namatay. Correct. Kay gitulis o gipatay. Mga minors. O sa plano na to, kining curfew ato ning ipadayon? Curfew has never been lifted.
curfew has been there. So therefore, ang panawagan karon ABC President Franklin Ong. Tanang barangay, Captain Barangay, please. Kay naraba ko'y more or less kanisang assistance nila. No? Di mahimong dili ta magtinabagay. Dora may buhato na to ba? Balik ta sa uno? Lockdown. Problema ta mag-lockdown. Mag-lockdown ka, puyo ka. Di ba na problema. Pero asa man na ba dong? We have to open the economy, balance with our health concern. And at the same time, dili mahimo muna si Philip Sapra, Councilor in charge on peace and order and safety, should put his feet on the ground. Now, ako karon, I will prioritize, I will have again a convergence. So mo na itong marching orders sa itong kapulisan, Yes. ipadayon ang curfew. Of course. 10 to 5 or 12 to 4? Naman na daan. I think if I'm not mistaken, dili itong executive during lockdown. Okay. Dili. Katong ordinance. Yes. This is all about implementation. Okay. This is all about execution. Nga magtuga-tuga mo diya barangay official, magtuga-tuga mo police mo diya sa station commander, anya inyong mga lubot, inyo na yung padakon, inyong mga tiyan, inyo na padakon. I want my police to be seen in the barangay. Kung sa may plano ni Dibol Sinas, ngayon manggikuha nga advisor on peace and order. Not only peace and order, even corruption. Oo. Mama na akong ingon siya. You help the city. Anyway, you've been a very good regional director here. Eventually, you even end up the chief PNP. This is now you call yourself Cebuano by choice. And he has always been around. Anong di man na to itap? Naman mga talent man eh. Even Mel Feliciano, I'm tapping. Even Jean Loretze, and even Mia. These are people who have helped us, no matter what, and we should not be ingrato to consider them in this private-public corporation like. Unsa may nag-text na ko, Good Mayor Mike, nga katong taon ko nung namatay ng skala, pwede mga pobriha niyo, pa man kuno yung mga kuan. Unsa may hinabang, may assistance nga gihatag sa city government? Let the family come to me. I will be having a flag ceremony. Then I want to see the family. After the flag ceremony, before kumatug namang katuon diretso god. Okay. Before that, let them see me. Then I will do what I can and assign somebody to have them acted upon. Sige, atong pamilya day kay nag-text na ko nga kuan ko taon luoy kay ba. Believe kay ko first time ko nakakita, wala naman sa guy. Kubi no. Ay mga taos gawas Daghan kada adlaw na mga complainants dire. Sala ka mayo dong. Ini kumana ko. Wala tay plano ana. Ayaw gyud ayaw. Kada adlaw nga. Ayaw lagi na watay plano. Ayaw kay if God will ask you to be a part, offer it. Offer. Kita gano daghan tawo na. Gawas. Ingon ko nga abin ako city hall abin ako office of the mayor na ilingkuranan diha, but I salute you. You know, I'm telling you. Wa na gay tao diha. Buyag town. No. Wa na gay tao diha. Wa na mo'y lami. You're not, if people will not be coming over, that means you're not responding. It is not a matter nga manghatag mo dili na mao. They just want to listen. Mo ginay primero. Yan kani DYHP, mara maglayo pa maka-eleksyon ay kaning sige magubinuang niya na ako. RMN, Rama Michael Network. Anyway, go. So karon dunay flag ceremony. Ato ba ko nung tong pamilya day nga maka-adto sa iyang opisina. Please. Kay kon magud taon kaayo. So peace and order padayon na nato tong kuan. Yeah, we will be very clear on that. Oo. Now that I'm back, I will have kaning gingan lang na to og dili kinalang tanan. I just want to have a meeting with Tagli, Wilbert, si Janet, the very important people. Need not for the whole station. Sila na aron mubo ng istorya, klaro, onya, the bold will be there, kung naa sa karon, og si Philip Sapra, including the Committee
on peace and order. Si Lee Kuan Yew sa Singapore nga mao'y nakapag-usab gyud sa Singapore, Mayor Mike. Grabe gyud ang iyang leadership o grabe ang disiplina sa mga tao sa gani cooperate. So kinahanglan ni cooperation sa tanan o sa imo sad isip leader ni atong Dakbayan Sugbo. No nga kuan gyud. Nakita na karon labi na kining mga structures pagbaha ba. Gipang-demolis na gyud to sila kay alang masalang kaayuhan ra. I will the word is not karon pag-una ko nga statement. Oh. Ayaw na gimitan ng demolition. Okay. We will be relocating them temporarily sa eskwelahan. Okay. After sa eskwelahan, I talk already with Regional Director. Ako nang binuangan si Dugay na akong higala. Kana si Ria ang alcohol ang tud. Ria alcohol ang tud. And they are very kind. And that is the marching order I want to have to establish a better relationship with DepEd. Nga assignan dyan na og room na napita. In times of calamity, in times of kanang ginganlan na to in aniron nga responding to disaster, school should be ready. But dili na permidiya, we will be putting them under shelter. Okay. And that's why I'm moving heaven and earth, pleading, hain ang naay dagang kaning container. Call me. Because I'm putting up in the 5 hectares SRP. Okay. And I'm having the DPWH, Bo Barquez, even Joy Pisguera, those who have been involved, even Raquel, Proman, etc., Chamber of Commerce, so that we would be able to address the plight of all those that will be displaced. And I call it the shelter center. Now, later, side by side, National Authority, karon sa MRB. imo pag-demolish MRB. pag-relocate nini mga tao nga naas daplin sa pa ba para sa ilang kaayuhan nga di sa maanod, ikaduha para sa kaayuhan sa tanan, para ang atong tubig mo kuan na gyud, no? Nakita na ang political will ni Mayor Mike. Unya to pa na. Oh. Ibalo pa ka ako may gauna ana kasaluran mahiga. Pero kining dili sa may Mandawi ba, Mayor? Is fortuna, although lahi na putong mayor dito, pero mura magkinahanglan og coordination sa mga LGUs like Cebu City o Mandawi. I know about it. May problema na sa Tagaliugod ang tubig. Dili na maura. Para may punerarya para ba diha? Nay mabulo pa. Mabulo pa. Nay mabulo. Nga ako nang gisuroy, mapita na nga. Manilad, ginoo ko. I am passionate about it, Panyero. Ako lang giistoryahan, anak. I'll rather be in prison to save lives than in prison for corruption. Kaya kakita mo ko na, I can feel it year pa 1990s pa. Mo nadaas ka na nga istorya, diya sa Suba, mapita nagibutangan akong Boulevard. Salamat kay ko ni Miyot o Carol, Jojo Sable, o Jaming, apil si Imok Rupinta. I was able to put a Boulevard nga dili na mo abot, abot ang bagyo, di mo hapak sa balay. Nanay Boulevard, pag abot natis, ipalik, ipaguba to ni Tamius Minya. But that boulevard is the solution na distansya. Dili na makaguba. Tanawa ron ang dihang gikan Ermita padong sa Sawang. Di ba nausap ng itsura diya? Because there is permanency. Dili na perming continuing threat nga mga guba. Kana ingon ni mo na ingon ako ni Jerry. Jerry, ayaw ko question na sa ako ang direksyon. If I am telling you, we should be massive. The word is massive. Then multiply yourself. Ayaw rin ikaw. Para na ko. Multiply ko ang nimo. mambaling, na okay na, imo nito gipang relocate ng mga tao dito, na pinahabilin gamay, pero at least, Tiwason dyan na. Tiwason. Palawman na ito na sapa. Ano sir? Ato palawman po itong sapa dito. Of Sa course, mambaling. appeal na sa DNR na appeal na sa DPWH. Pero dito sa may Banilad, sa grabihas baha sa Banilad, Asa na bida? Kanang dapit sa may Gaisano Country Mall. Okay. Unya kantong dito sa may Banilad, bigyan po na Cebu City, natunga mas Mandawi, kanang dapit sa may Pularya ba? Kita ka. Dito sa may Rolling Hills ba? Grabihas, galiog ang kwan. That's why I'm asking now, before ko muguba sa building sa Gaisano, Oo. na building diha, ni gamay ang atong sapa. Before ko mangguba sa mga building o warehouse, nga ilang gitungtungan ang sapa. Oo. We have to restore the sapa. Ibamang ko nga mga isugsad mo, pero ako,
balikon yun ako. Mas balik ko, bisitahin lang niya ko, panyero, na mapriso ko. Kaya mapriso man tingay sa kong yun, pero I have no choice. Kung dili karon kanus aman. Kana, Kung dili kita kinsaman. Ako na lang istorya ni Adto. Oo. Maghuwat patanawar ko ng river sa lahog. Oo. Di nakakita ka river. Tanawa na niya. Napikot lagi. Wala na. We really have, ingon ako, kung si Miriam de los Santos, Tagalog man na, konsehal man na, if he take charge in helping me, and he will take the lead in restoring, then I will assign it to her. Number 2, if Nestor Archibal, who is a counselor from Talamban, and he will take charge of taking the lead in coordination with Jerry Carrillo, then I will be very happy. If kining batanon, bata pa mag-upa, mo assign ba mga area, ala si Juyang, kay si Juyang, paparya naman ang edad ako, senior citizen naman sa me. Oo. If everybody will be willing to be a multiplier, to take the lead under barangayan, bayanihan, voluntarismo. Like for example, DYHP, kamo, din asa inyong sapa. Ang kunan ninyo, I'll give you the political will under barangayan, bayanihan, voluntarismo, private, kanangingan lang ako, private, kaning people, privately driven governance. I'm telling you, di mo takinahanglan 9 years, ani? So, posible din doon ay building. Kaya mga pobre, dali man kayo relocate. Pero kani mga dato nga nakapikot sa sapa, we will go legally. And then if not, ka na mag-legal pamanta. Ayan ang maguwat. Ayan ang maguwat nga ang mga tao dito sa bukid, anuron sa grabe kayong tubig. Moabot dire sa sapa, dili na masave. Saan pa pag-save? Hindi na makita ang kikitakuban na ang sapa. Diya pag-abot pa dito sa mabulong, so pag-save ni mo, nga ang sapa, kanal na. Kanal na. Kini bang mga Gaisano nga nakatungtong ng ilang building sa They sapa? have to. I have to bring them DYHP now. Di na sila maghuwat nako. Amigo na ko na sila tanan. Pero na istorya na ni mo ni nga tulan kuhaon na voluntaryo Lugay na lang. ko sing balik-balik anak ni adto pa. Karon mayor na sad ko, ako ginang trabaho on like kanang building diyang guba na naa sa Robinson. I've been telling Joey Gaisano, anak, the son of Joseph. Ayan na maguwat na I will take the legal means of having that building because it's already a nuisance. Tabangi ko ninyo. Dili kay, kapitan na kwartang syudad, di na kapagubaan na, ayaw. Do not challenge Mayor Mike Rama. Kaya kibalo man ka na ko nga, I've been given a chance by sa atong Ginoo. Nabalik ko. Di makugikan. Marisip. Pareha mini BBM. The two of us has a story to tell. Now, karon naanami. Tabangi mi. Because tinarong ang atong padungan. Tinabangay ta. O kamong mga nganla na to o higala na to nga kabos ay yung mong kaguol. Kaya wala na ko wagtanga sa kong utok. Kana bang making the lives of the poor better, the middle class comfortable, and the rich to share. Munang medium-rise building. Pila man ka mga buildings Gaisano ni nakaatang ining atong mga suba. Dili lang na sila, dili lang na sila. Napailain diha. Ako lang nag-i-emphasize kay mamanay mga noon. Ang mo trabaho na Attorney Jeron Castillo. Muna siya, he will break, he will cut building, and he will restore the waterways. Muna si Attorney Jeron Castillo. Ako na nag-ipang-assign, tagsa-tagsa anak nila. Muna nga, I wish, magpabaga ko kugnaong, doon katumad to na ko sa Manila, it was begging, investment begging. At the same time, aron mahuman ang atong CCMC, it's not easy because we have a mission to accomplish. We have a vision to consummate. Singapore like Cebu City.
Nganon di man nato natabangan. Ganahan lang yapon mo ang baha mo abot. Kibaw ka sa Singapore. I was there. I was 2 weeks in Singapore, Paniero, when I was acting vice mayor, studying on us during kong senior cooperative management program under Singapore's auspices. So how did Singapore solve that flooding problem there? You know, naipark sila Kwan Oh. And we can do that in Block 27. And Block 27, nahimutang lagi ni. Ang after sa Block 27, sa may naa, tubig na. Then, ang iba ko sa gibuhat ito, a retention so huge. Nga ang tubig sa ilang mga sapa, inigabot sa high tide. Di man mahimo nga mag-abot ang tubig, mag-high tide, magbaha, mag-ipon. Kung sa itabo na, baha ka na, overflow ka na. Muna mag-overflow diya sa SM. Then I saw it. Nga the best thing to do, kinahanglan sa ning nasyonal, imong tagaan o gato man na ako, na ay high tide musira ang outlet. Iniglutide, hablihan, haron mo exit ang tubig padung sa dagat. Kwaon sa underground. Sa underground, ilang gi-convert ang tubig to through osmosis. And that's why there is a Singapore water. Kining Banilad, Cebu City o Banilad, Mandawi City kay sumpay raman ni. Nag-istorya mo ni Mayor Jonas Cortez ani Mayor Mike o sa pagsulbad nato ni Tagaliog mang tubig diyan napita sa kanang punerarya di ba? Sa may East Fortuna. See? I was already talking about kita na ko anong area diha. Oo. So, we will do another catchment. Oo. Catchment. And that water, gamito na nimo, Nabatay budget ana kadi man na mahimong ipipipi na to. National na, ikadwa, pwede sa nang ipipipi nimo. Labi na ang tubig, mahimo ng water. Through water osmosis or through technology. Mamaligya na sila. Government will allow a private sector to build such a huge underground water catchment, of which ilang i-convert through technology as drinkable water, water for kaning ating sana, plus available water for our fire when it comes to calamity or whatnot. So we will have water. Kini nga to paghinlo sa mga sapa, o labi na kini mga dato, o uban ini mga gaysano, uban pa. Unsa may timeline nato ani Mayor? Kasi di maabtan niya tas baha yesterday na. Yesterday na. Now I will have an executive order to cover aron si Jeron. Poros na executive order kundi directive. Directive, executive order. Di ka malangan kay may ka-afford naman sa musukol mga kaso. Malangan tag implement. Maka-afford sila musukol mga kaso kay mga gaysano, mga dagko, mga negosyante uman. Magkatoy-toy rasad nila. Di ka malangan ani. No. Na sila'y pagmahal. Na sila'y paglantaw sa atong mga kaigsuunan. Nga mo masay mamalit nila. Ato ba lang i-akseptar ang mga umaabot na panahon, wala na yung mamalit. Nga naman, wala na yung tao. Nga naman, nangalumos ng tanan. No, that's the real situation. Yeah. Bisitahin tanang mga sapa. Tanawa ng Maria Luisa. Ako nang isunod dito babaw. Sa inahitabo. Kung sa inahitabo diya, pangitaang sapa, banahimo na lang late. Kinsa man ang intervention. Asa man DNR. Asa sadmi sa gobyerno. Wala ingon ko kung ang atong kinabuhi puros kahadlok. Kangit-ngit ang mahitabo. Kung ang atong kinabuhi manghadlok ta sa mga dato, tumban ta sa mga dato. Dili mahimo na. Muna mingon ko, ang panahon ni abot na karon. Dili ta maghuwat
nga maghilak na lang ta, wapay siguro kita appeal na ako. Asamang balay na ko, nag-abang ko na ako sa Home Along the River. Ang adbang nako sambag dos, puyo sad sila. Home Along the River. Swerte ko, kay ang akong landlady, mga Espilita, na naaligra nila ang ilang lugar. But, what guarantee? Na inig-abot sa paha dito sa baba. Pagkahuman. Perting katuog na mo. Narabami sa ubos. Apil kay pabakwit ato baha, Mayor. Ay sus, dili sa katong dako kayo nga kaning typhoon. Udit. Yes. Pag nawag ko ni Bakwit sa katong udit, apil. Ano ha? Pagbisita na ko sa Mambaling, mingaw kayo ang dagatong. Kuyaw kayo na. Kuyaw kayo na. Paraga calm before the before the typhoon. Nawag din ko ni Uski. Ako nang buhaton si Uski. Si Uski buhaton ako na Pag-asa Light. Because mamay tighatag na ko Pag-asa bita. Sus, ingon mo siya na ko. Uski, kini siya nga klase nga bagyo. So, may ito ba ni? Mayor, muna. Mayor, grabe kining uwan, Mayor. Uwan. Punan pas hangin, Mayor. Inko, Uski, na ako nagpuyo. Daplin sa Sapa. After the bridge. Kung sa may kasulti mo, Mayor, pahawa dia. Timang ka. Ingon siya na ko, pahawa ko. Nga naman, Mayor, matay. Ang kanang rainfall lagi at that time, kung ihabwa gito siyang grasya nga kipakita sa Pag-asa, that was 500 mo ito, 1,000 millimeter of cubic of water. So, al sa baluta dong. Naahat giga al sa baluta pinagi sa tambag ni Oscar Tabada. Di lang ka na. Wa pagali kung mahuman, wa pagimi kakaon, buto-buto bita ng hotel dong. Mamay ang suggestion. Dili dito babaw. Dili adto dito. Hindi na lang ko ma-mention. Parts. Alas City, mag-meeting ko sa City Hall. Wala ko kanto. Wala Kusog naman. kayo. Perte yung kusuga. So, muna nga, pag humana, ngunit akong asawa, bilin sila dito sa hotel. Sa'yo, ay lagi, kiwa man ko, una ko nagminyo nimo. Mayor na ko. Diba? Ikaduha. Sa serbisyo, gyud. Ang akong ulipon man ko sa panerbisyo. Pero, when it comes to everything, kamo na. Michelin, Mikel, MJ, Malo. Mo na, kita. Mo nang everything na ko. Pero karon nahisgutan ta maging audit, Mayor Mike. Pag human sa audit, nagkagubot mas paldo. Kaya di may mga patay nga naapil sa hinabang. Diyan pa mga abroad. Correct. Kunya, ang kanto ba mga buhi noon, gilisod-lisod man kuno sa pagkolekta, pagkuha sa ilang hinabang. Unsa man to nitabo sa investigasyon? Mana, nahisgutan ta maging audit, be? Correct. Ang investigasyon karon, ako na nang gipada sa ato ang legal. Haron dyan maklaro. Gikan diri ni Attorney Hontanosas og si kaning Kabaral. So ako nasa ng paluapon Attorney Eugene Orbita. Malipay na gay ko nananasa ang NBI parte atong garbage. Pero doon na naka-idea kisa to nga anong mga patay na apil mas lista. Ibalo ka, Nero. Kini laging opportunity. Kitagay ka. Niway mo badlong. Sugdan ng papamero. Hantong makadaghan. Kadaghan. Mo na karon. Naman si Inting Isminya sa Uska. Simple gay ko. Dagan pa kayong aligrahonon. Dagan pa kayong i-refine. Basta kining 3 years, naghihatag sa Ginoo pagka-mayor. Wishing na we will go towards transparency and accountability. Mabitaw na si kung sa may resulta itong investigasyon ni Kwan, ni Kabaral. Nag-identify. Doon na nagyod. Kisa hinungdan at itong mga namutang itong lista sa mga patay. Nya ako kay... O niya sa itong buhaton ito, Mayor.
Na naman ka na. Di man mahimong buhi untong patay. Oo. So dapat, katong mga identified beyond reasonable doubt, kailan yun itong kaso. Mo gina ako, now let the due process somewhere take its place. Mo gina. Aron So na, pwede ba nang tagsaon para madali? Kining pardo, mga unang imbisigar. No, Kana lasa. Kayo, of course. nakadungog mo ka nga. Ato na sa photo ng mga No. Oh. You have to start with sa pardo. Mo na nga, abot naman ko dong, ay kalimot dong akong PA, na we will call their attention. Okay, sige. Mayor, salamat kayo sa pag-anihan. Nagbaw ko nga na flag ceremony karon. Salamat kayo sa pagkapit dito sa atong sibianan. Pinangga ka na ko dong. Buyag, salamat kayo. Messenger ko pa, pagtanaw na ko, messenger, usually assume ko, pagtanaw na ko, pag-ingon Facebook password, man ako ang Facebook password, natuog man ako asawa. Oo. Nga di ko gusto nga, kanang makuha ng imong programa. Kaya ko, imo gining i-assign nako. Nga, balo mo ka na I am always, when my time requires, mabot mga ko din, di ka multi. Prediction lang ko boto. Kini pa no nga, gitawag yung ko, I have to be connected. I'm telling you, ulipon ko sa panerbisyo. O gina ako ikaduha, mission ang bangon. Katulo, na Ginoo nga katanaw na to. Kitagaan na to opportunity sa Ginoo. Please, katawhan. Ayamog, duda-duda, Singapore-like. Magsige mong duda, mangit-ngit ang daan padong dito. Tabang, harong kahayag ang atong makitaan. Tanan nga mga concern, no sacred cow. No sacred cow. NSC. No sacred cow. In God we trust. May buntag, RMN, DYHP. May buntag, Mayor Mike. Salamat. Salamat. Matalinong talakayan, napapanahon at pinag-uusapan. Dito diretsahan, walang paligoy-ligoy, walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tata, RMN, radyo mo nationwide.